Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. We want to expose a scam of rupees 300 crores. Now this BJP government has issued a tender on facilities management services in Goa Medical College. Basically the estimate ready जातकर तो tender process करता. हांगा उल्टा जाला. Same काम पयली GSIDC करताले आणि ते हे काम करताले 2 कोटी म्हणजे 2 करोडाचे काम त्या वर्साक. टेंडर करता आसतनाच हितून विश्वजीत राणे डायरेक्ट इन्वॉल्व जाता आणि एंटायर प्रोसेस ते मॅन्युप्युलेट करतात. सर्टन कॉन्ट्रॅक्टर डिस्क्वॉलिफाय करपाचे प्रयत्न करतात. ते टेंडर अमाउंट नाशिल्लो टेंडर हाडून कोणाक तरी दितात अँड वी फील दॅट इज अ प्रॉक्सी कंपनी फ्लोटेड बाय मिस्टर विश्वजीत राणे. ते अलोट करतात फॉर रुपीज 11.35 crores. सरकाराचे खंयचेच सँक्शन नासतना जीएमसीचो डीन हो कॉन्ट्रॅक्ट कसो दिवंक शकता? तेका टेक्निकल सॅंक्टिटी ना. देर इज नो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल फ्रॉम द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. देर इज नो फायनान्शियल प्रोविजन. Without these sanctions of the government, the dean has no right to release this tender. They are extending this contract to Azilo Hospital, North Goa District Hospital, Auspicio Hospital, then South Goa District Hospital. Entire process of the fraud is estimated to around rupees 300 crores. मुख्यमंत्र्यान खंय ह्या स्कॅमाचेर ताचो स्टँड क्लियर करचो. जर चीफ मिनिस्टर ह्या हेजेर आपलो स्टँड क्लियर करना, then it is assumed that the chief minister is partner along with the health minister for this fraud of 300 crores. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळीकर.